You are holy, 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 oh my Lord. Praise God. Praise the living God. Our God is good all the time. Our Lord is good. That is his nature. Wow, wow, wow. Re hano bana ba modimo mo letsatsing la boraro la thapelo le go itima. Mentle ke tseye sebaka se go lo amogela lotlhe mo letsatsing le la gompieno. Re tswelela re rapelela maatla a gore re kgone go tsenelela thapelo ye go tsena letsatsi la bofelo. Maabane re ne re gakololwa gore re kgagole dipelo e seng diaparo gore modimo a bone bonno mo dipelong tsa rona. Mme mo letsatsing la gompieno setlhogo sa rona sa re nnang boitshepo gonne nna ke boitshepo. We are here today, children of God, on our third day of prayer and fasting. You are all very much welcome. We continue to pray for strength to be able to partake in this prayer and fasting until the last day. Yesterday, we were reminded to tear our hearts and not our clothes so that God can dwell in our hearts. And today's topic is Be Holy, for I am holy. The topic for today will be given by our Brother Caesar Molea from the Diocese of Francistown. Mo letsatsing la gompieno, thuto ya rona re tla inelwa ke Brother Caesar Molea go tswa ko dioceseng ya Francistown. Let us all welcome him by that powerful song of the Holy Spirit. Brother Caesar, you are welcome, and this is your time. Ke a le dumedisa lothe ka leina la ga Jesu Kriste. Lo amogelesegile mo letsatsing la boraro la thapelo. Gompieno re tabe re bua ka go nna boitshepo, e leng taletso ya bothe ba e leng bana ba Modimo. Palo ya rona re e tsaya mo lekwalong lwa ntlha la ga Pitoro, kgaolo e le ya ntlha, temana e le ya 13 go ya go ya 16. Taletso ya go nna boitshepo ga se selo se sešwa mo go rona, mme re tlhoka go tsepama mo goreng re laletswa go nna boitshepo jaaka Modimo. Boitshepo ka bojone bo raya go ithaola, go ithaolela go direla Modimo le go obamela Modimo. Boitshepo bo tshwanetse go tlhalogangwa e le loeto, mme loeto lengwe le lengwe le na le ga le simologang teng. Mme loeto la boitshepo lone le simologa ka go lemoga ga re leng teng. Mo tsatsing la ntlha re ne ra tsenngwa mo loetong lwa go boela ko Modimong. Letsatsi la bobedi gone re ne ra kgwethiwa go ikgagola dipelo e seng diaparo, mme gompieno re kgwethiwa go itshupa re le bana ba Modimo gonne re bone ka Kriste. Kgakgamatso e ne a senolwa mo go Kriste, mme ke yone nako eo e re neng ra dirwa barwa le barwadi ya Modimo. Boammaaruri ke gore re na le go retelelwa re bo re iphitlhela re le mo sebeng. Lefoko la Modimo la re seka ra leta sebe go laola botshelo jwa rona. Fela fa re santse re nna mo sebeng, re itse gore re kgakala le botshelo jwa boitshepo. Lefoko la Modimo la re bana ba Modimo. Mme re tseye sekai sa ngwana.
Motsadi o nna a raya ngwana a re se go tshamekela ko seretseng, mme ngwana ene o tla nna a tswelela a tsamaya a ya go tshamekela ko seretseng, a itatsa leswe mo ebile a helelang a palelwa kana a tshaba le gone go boela lapeng. Mme pheletsong o helela a ile lapeng, a boetse lapeng kwa e leng gore teng motsadi wa mo amogela, a bo a mo thapisa, a ba mo naya diaparo tse di phepa. Mme go ngomola pelo jang go bona ka ga rona re tshabang go boela ko modimong ka teng. Re na le pitso bana ba modimo ya go boela ko modimong, go ya go baakanya diemo. Mme ga re dire jalo, taletso ye ya boitshepo ke taletso ya go boela ko modimong, ke taletso ya go nna gaufi le ene. Motho yo o batlang go akola boitshepo ke motho yo eletsang ebile a ikemiseditse go nna ha tlase ga modimo. Mme go nna ha tlase ga modimo re ka se go kgone ka bo rona, re tlhoka gracia e re setseng re e neetswe. Se re se tlhokang ke hela go iteta go nna gaufi le modimo, ke sone se boitshepo e leng sone. Potso ke gore a re a eletsa, a re a ikaeletse go nna boitshepo? Palo ya gompieno kwa e simologang teng e supa gore re tshwanetse go baakanya megopolo ya rona, re e baakanyetsa go dira, re tshwanetse ra fetola, re tshwanetse gore ra fetoge go ya ka lekwalo la Baroma kgaolo 12 le le buang gore go nne le phetogo le ntšhafatso ya tlhaloganyo. Fa re batla go nna boitshepo, re tshwanetse ra dira gore re fetole ka ga re ntseng re dira dilo ka teng. Phetogo ya tlhokagala ebile e simolola ka wena, e simolola ka nna. Tlotlo a ene mo go rara le mo go morwa le mo moyeng o boitshepo, jaaka e ne le mo tshimologong le jaana le ka gale le ka metha le metha. Amen. Ka leina ja rara le ja morwa le ja moya o boitshepo. Amen. We thank you, our dear Brother Caesar Muleya, for that powerful teaching. And we continue to pray that God may continue to bless you so that you may continue to serve Him diligently. We are invited, all of us, to return to God, to always be in His presence. And as a result, we also continue to pray for the grace to be holy. We continue to pray that we may be thirsty for God, and all those will lead us, will help us to be led into holiness. Ra go leboga Brother Caesar, re go lebogela thuto ya gago e mashetla e re fileng yone, me re tswelela re rapela modimo gore a tswelele a go fe maatla a go mo direla. Me re ne re lediwa yalo gore re boele ko modimong, re nne mo boteng ha modimo a leng teng, me re tswelela rapela gracia e tla re thusang gore re nne boitshepo, re tswelela re nyorelwa modimo, tseo tsotlhe di tla re thusa gore re nne boitshepo. We thank God for today, and as we continue to pray that tomorrow may also be a beautiful day. Re leboga modimo, re mo lebogela letsatsi la gompieno, me re santse re tswelela re rapela gore ka moso e nne letsatsi le le molemo. Good evening, children of God. Boroko bana ba modimo.